Vi koji ste podnijeli najveću žrtvu građanskog rata, bivši stanovnici Ilijaša, Vogošće, Visokog, Rajlovca, Iliđe, Hadžića, Centra, Starog grada, Novog grada i Novog Sarajeva. Časni oci Srpske pravoslavne crkve, uvaženi gradonačelniče Zvornika, poštovani odbornici u Skupštini grada Zvornika, predstavnici boračke organizacije, organizacije ratnih vojnih invalida, dragi gosti. Dobroveče i dobrodošli na Svečanu akademiju povodom obilježavanja 25 godina od egzodusa sarajevskih Srba, koja nosi naziv Živi sjećanje. Kroz večerašnji program vodit ćemo vas moja koleginica Marija Radić i moja malenkost Jevto Kalajđić. Ovaj program nastao je kao želja studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu da na dostojanstven način odaju priznanje i veliku žrtvu Srba, učinjenih zarad opstanka slobode, koja u ovom slučaju ima i vlastito ime Republika Srpska. Podršku za ovaj večerašnji događaj dao je grad Zvornik, te stoga pozivamo gospodina Zorana Stevanovića da nam se i obrati. Dragi prijatelji, u ime grada Zvornika, u svoje lično ime želim da pozdravim i ideju da se održi večerašnja akademija i iz razloga što egzodus sarajevskih Srba ne smije biti zaboravljen. Sarajevsko ratište je samo po sebi bilo možda najstrašnije u istoriji ratovanja uopšte na ovim prostorima, a onda kad su odbranili svoje položaje, kad su sačuvali svoje linije odbrane, sarajevski Srbi su morali da se povuku. Linija razdvajanja je tako rekla. Zahvalni smo svima onima što su ostali u našem gradu, što su došli baš u Zvornik. Očekujem da se poslije ovih 25 godina, ne zaboravljajući svoje Sarajevo i svoje opštine gdje su pripadali, osjećaju i Zvorničani. Zvornik je jedan od privilegovanih gradova na ovim prostorima u kojem se zadržao značajni broj ljudi iz sarajevskih opština. Predratnih, oni su dali svoj doprinos razvoju ovog grada, oni danas su vlasnici i samostalnih preduzetničkih radnji i preduzeća i uposlenici. Ovdje učestvuju s nama zajedno u stvaranju boljih uslova za život. Želja mi je da nikad se ne zaboravi žrtva sarajevskih Srba i da i ovo bude jedan od načina očuvanja gdje su njihovi roditelji, njihova djeca, njihovi djedovi stradali u ratu, prenešeni u kovčezima na neka nova ognjišta, na neka nova groblja, da bi bili tu sa svojim. Lično, žao mi je što je Republika Srpska možda ispustila previše ozbiljnih intelektualaca Srba iz predratnog Sarajeva. Dozvolili smo da odu, a da ih nismo pozvali da rade i sarađuju s nama na dobro svih. Sarajevo je i sarajevski Srbi su bili ozbiljni intelektualci u predratnoj Jugoslaviji, ozbiljni stvaralci, ozbiljni umjetnici. Oni su sad svugdje, a najmanje su u svojoj Republici Srpskoj, najmanje su na našim prostorima. Izražavam i žaljenje što neko od tadašnjih preduzeća koje se nalazilo u sarajevskim opštinama nije prenešeno u naš grad. Tadašnja lokalna politika, nažalost, nije imala razumijevanja, pa je i Orao i remontni zavod i još neka preduzeća završili u nekim drugim opštinama. Želja mi je da svi zajedno u periodu koji je pred nama čuvamo sjećanje i poštujemo žrtvu srpsku i u vrijeme ratnih dešavanja u Sarajevu i žrtvu sarajevskih Srba koji su podnijeli svojim prisilnim iseljenjem 1996. godine februara mjeseca. Želja mi je da svi sarajevski Srbi koji su se
u okviru egzodusa našli u našem gradu, da se osjećaju svojim na svome, da čuvaju uspomene na svoje Sarajevo, ali da budu i dio nas i da tako živimo svi zajedno na ovim prostorima. Hvala vam što ste večeras ovdje. Žao mi je što se i ova akademija održava sa ovim mjerama distance, pa nije mnogo ljudi ni pozvano, ali evo, dobro je da se čuva uspomena na egzodus sarajevskih Srba i u to ime hvala i vama što ste došli i organizatorima koji su nam priredili ovaj program večeras. Živjeli! Egzodus Srba iz Sarajeva imao je biblijske razmjere. Kako sveto evanđelje po Mateju kaže, blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Ove riječi su se obistinile tokom one teške zime 1996. godine u gradu na Miljacki. Da bi sačuvali krst i srpsko ime, sarajevski Srbi nisu htjeli da ostanu u zajednici sa muslimanima. Rane na našim dušama još nisu zacijelile i dugo neće prestati da krvare. U ime onih koji više nema među nama, koji su pali za naš narod i otadžbinu, za Republiku Srpsku i srpsko Sarajevo, u ime hiljada stradalnika, mi nemamo pravo da prepustimo zaboravu veliku žrtvu i biblijski egzodus srpskog naroda. Vjerom hodimo, a ne gledanjem, glasi duboka umna misao koja nas postiče na njegovanje istinskih vrijednosti hrišćanstva i pravoslavlja. Iskazana misao nadahnula je njegovo preosveštenstvo, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, koji je svetionik i istinski oslonac vjernom narodu ovog kraja na putu mira, ljubavi i uzajamnog poštovanja. Da da blagoslov uvaženom proti Vidoju, da nam se u ime eparhije Zvorničko-Tuzlanske sada obrati sa par bogougodnih riječi. Pomaže Bog svima, draga braćo i sestre. Kao što već je najavljeno u ime preosvećenog vladike Fotija i u svoje lično ime pozdravljam sve vas koji poštujete kulturu sjećanja na te strašne dane i gledajući ove slike koje se smjenjuju pred nama, evo i sada sa ove vremenske distance skoro stvari punih 20 godina, nije skoro, punih 20 godina, neka jeza podilazi pod kožu i budi emocije. Pravi smisao života jeste u sjećanju. I kroz sjećanje mi u stvari i posle smrti produžavamo da živimo. I upravo to nas uči naša Sveta Crkva. I sjećajući se svojih srodnika, sve dok žive u našem sjećanju, dok žive u našim uspomenama, oni neće umrijeti. I zato Gospod i kaže da je On Bog živi, a ne Bog mrtvi. I naš Bog zaista jeste Bog živih. Veliko priznanje svim pregaocima i trudbenicima koji se potrudili da organizuju ovu akademiju, da se okupimo i da se prisjetimo tog strašnog februara 1996. godine i molba i preporuka da se sjećamo što češće, da čuvamo uspomenu, da nam se ne ponovi tako nešto, da se zbližimo, združimo i kako sveti vladika Nikolaj nas poziva i kaže da se složimo, obožimo i umnožimo. Neka Gospod pomogne u ta sva tri pravca Božedara. Još jednom Božji blagoslov na sve vas koji ste odvojili svoje vrijeme i kao što reče gospodin gradonačelnik, šteta je što se okupljamo, a moramo tako sad u ovim vremenima teške pandemije u malom broju, ali ajdemo da se pomolimo Gospodu, da Gospod pomogne da se prevaziđe ovo vrijeme iskušenja i ove pošasti, a onda jedni druge da zamolimo da
se udružimo i da svi i ovi datumi, ali i svi drugi datumi iz naših stradanja da budu mnogo, mnogo bolje posjećeni i da nam Gospod pomogne da čuvamo u sjećanju sve svijetle primjere iz naše istorije, sve one dobre primjere, dobre čestite borbe za što smo se borili i svakako da onda te tekovine borbe čuvamo i sačuvamo i predamo svojim potomcima. Bože daj, kako bi to trajalo vavijek. Amin. Živi i zdravi bili. Zahvaljujemo se sestrama Milani i Mariji Radić na izvedbi pjesme Zaspo Janko. U nastavku programa pogledat ćemo skraćenu verziju dokumentarnog filma Egzodus ponovo, autora Snježana Lalovića, jednog od pokretača i prvih novinara Srpske radiotelevizije, današnje radiotelevizije Republike Srpske. Ovaj film je nagrađen zlatnom medaljom Beograda za najbolji dokumentarni film na Jugoslovenskom festivalu dokumentarnog filma 1996. godine. Pogledajmo zajedno.
Nakon završetka odbrambeno-otadžbinskog rata i potpisivanja mira u Dejtonu, 5 srpskih sarajevskih opština u ratu odbranjenih pripalo je Federaciji Bosne i Hercegovine, dok su se ostale opštine podijelile. Srbi sa svog vjekovno srpskog područja u posljednjem ratu uspješno su zaustavili 36 neprijateljskih ofanziva uz ogromne žrtve. Onda je uslijedila i posljednja, najveća žrtva, a to je egzodus sarajevskih Srba. Preko 120.000 Srba od decembra 1995. do marta 1996. napušta svoje domove. Desetine hiljada takvih pojedinačnih i porodičnih odluka se pretopilo u jednu zajedničku, a to je seoba u slobodu. Ne treba zaboraviti da su se sa sarajevskim Srbima iseljavali i u toku rata u Sarajevo izbjegli Srbi sa područja Srednje Bosne i doline Neretve. Misao vodilja ovih stradalnika bila je neprihvatanje gubitka slobode i neostavljanje junačkih grobova da se nad njima svete neprijatelji. Autorsku besjedu pod nazivom Izgubljeni grad govorit će nam master istorije Lazar Škobo. Volim ponekad da se vratim u Sarajevo, bez obaveze, bez cilja. Tako zaveden recidivom prošlosti, godinama se vraćam sarajevskim ulicama kao nekoj davno ispričanoj priči. Priči koja je previše naša da bi je posle izbacili iz sjećanja, a opet previše mračna da je svesrdno prihvatimo kao istinski dio svog života. Ako se ikad zaista saživio sa Sarajevom, zna da ne postoji tako mala rijeka da tako dobro pamti tužne uspomene poput sarajevske Miljacke. Koračajući ogorčen njenom obalom, beskonačno sam vraćao ista pitanja. Kako to da je grad solidarizma izrastao u oazu fundamentalizma, kako to da smo bez metka izgubili vjekovnu bitku i smijemo li pred oči principu Čabrinoviću i našem dičnom komandantu Savu Dedikonji. Na sreću ili nesreću, da baš istorija postane moj životni poziv, dobio sam priliku da pomenutim pitanjima priđem i sa naučne strane. Odgovori do kojih sam dolazio postajali su sve manje instinktivni, a sve više ukorijenjeni u minulo vrijeme. Zato, kao i svaki Srbin, i danas ne mogu besjediti, a da se makar kratko ne latim aduta prošlosti. Najprije moramo istaći da egzodus sarajevskih Srba, kog danas bratski i zajednički oplakujemo, nije plod neke nesreće igre slučajnosti. Ovo antihumano protjerivanje ljudi sa svojih vjekovnih ognjišta rezultat je organizovanog genocidnog procesa istrebljenja srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Ta gnusna zamisao javlja se još polovinom 19. vijeka, a svoj krvavi danak uzimaće od rata do rata. Shodno tome, naši preci u Prvom svjetskom ratu našli su se na meti prijekih sudova, šutskosti pohara i grupnih hapšenja. Paradoksalan utisak ostavlja činjenica da najveći broj tih zločina nisu sprovodili Nijemci ili Mađari, već naprotiv naše komšije katoličke i muslimanske vjeroispovijesti. Tako su upravo takvi domaći šucodredi za jedan krvavi dan poubijali 52 paljana. Tako je Smajl Šiljak sprovodio zvjerske torture na Srbima od Foče do Sarajeva i tako su iste i slične koljačke jedinice otpočele projekat čišćenja pravoslavnog življa zapad od Drine. Posle kratkog jugoslovenskog predaha, ovaj projekat nastavlja se i u Drugom svjetskom ratu, a tamo gdje su stali šuckori, sad još okrutnije krenuće ustaše. Upravo ustaški povjerenik Božidar Bravo direktni je krivac za hapšenje i mučeničku smrt mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimonjića. Ustaške horde upadaju u sarajevska sela Rakovicu i Reljevo i brutalno ubijaju novorođenu djecu, nemoćne starce i zarobljene žitelje. Dana 7. septembra 1941. godine isti ovi monstrumi sabili su u jednu kući 200 Srba iz Alipašivog mosta, kuću su opkolili, a potom su žrtve žive spalili. Priznaćete, mučno je slušati, a kako je tek bilo živjeti svim ovim potrebnicima. Ovakva i gora stradanja sarajevskih Srba trajala su do kraja rata
I koliko god se činio neljudskim ustaški genocid nije označio kraj srpske sarajevske Golgote 20. vijeka. Cilj je bio potpuno istrebljenje, a novi građanski rat savršeno ukazana prilika. Danas toliko slušamo o srpskoj opsadi Sarajeva, o srpskoj agresiji, o srpskoj okupaciji, ali zašto niko ne priča o hiljadama nedužnih Srba stradali po improvizovanim logorima smrti armije BiH? Zašto niko ne žali strah i muke starih Sarajlija koji su venuli čekajući dželate da im pokucaju na vrata? I na kraju, zašto je progon sarajevskih Srba tema non disputandum u svim evropskim sudovima takozvane pravde? Vjerovatno zato je naše komšije nisu bile samim zločinačkim nastojanjima, jer je martovski egzodus samo posljednji čin decenijama planiranog genocidnog poduhvata, ali koga to još zanima? Kažu, danas je Sarajevo novi grad. Čak i za nas Srbe mnogo slobodniji. Ako krenemo desnom obale Miljacke, nigdje nećemo pročitati ime Vojvode Stepe, ulica Miloša Obilića, sad je Safet Begova, a čak i šetalište Vase Miskina krasi novi orijentalni naziv Ferhadija. Zelena boja toliko dominira svakim uglom da bi nekog neupućenog asocirala na jednu ogromnu ekološku oazu. Međutim, nas upućenije ova lažna bajka mnogo više asocira na leglo terorizma i evropskog vehabizma. Izgleda da se moćni igrali pa preigrali, stvarali su nakazne državne kreacije, a sa čeda istih njihovo nebo mrače. Aerodromi sve više liče na vojne bunkere, restorani na vojne kasine, a policajci posvuda vrijebaju nevidljive neprijatelje. U isti čas nama je lakše, valjda zato jer smo navikli. Sve vrijeme govorimo o njihovim zločinima, njihovim grijehovima i to su fakta. Ali zar u svom tom haosu nema makar zrno i naše krivice? 4 godine smo nepomično stajali na braniku Nedžarića, Ilijaša, Redjeva i onda smo potezom olovke poklonili sve. Da li je Sarajevo predato ili prodato, oteto ili izdato, to ne mogu i ne želim da sudim, ali da sudim o današnjem svojevremenom Sarajevu, to moramo svi zajedno. Opaka boljka kolektivnog zaborava podno nam se podvlači pod kosti, postajemo bezlični, postajemo besavjesni. Oni što su im djedovi denuncirali sveštenike 52. što su im očevi trgovali oružjem 92. da nas uglađeni, uzdignuti, oprane prošlosti i čista obraza stoje među nama i kroje sudbinu novog vremena. Takve unutrašnje demone treba da suzbijamo potpuno isto kao i strane i zato je krajnje vrijeme da otpočnemo žestoku borbu za očuvanje sopstvenog nacionalnog bića, kako u Sarajevu, tako u vascijeloj ekumeni srpskoj. Ovaj put, ta borba, mora biti prožeta svetoslavljem i moralizmom, a ne bezvjerjem i manjinizmom. Moramo se boriti guslama i vizijama, a ne politikanstvom i pukim iluzijama, ali najprije moramo poći stazom koju nam utavaše presvjetli heroji našeg roda. Ondje gdje su stali Princip, Žerajić, naš zaštitnik Sveti Petar Dabrobosanski, tu da nastavimo i Bog da nas vidi. Svoje obraćanje završit ću slobodarskim stihovima velikog Jove Jovanovića Zmaja, koji kao i Diljane i Teslu jezik toliko uporno pokušavaju da nam otmu i prisvoje. Najadekvatnije bi bilo 20. vijek opisati kao vijek ratova. 2 su svjetska rata, a oba su se odigrala baš u ovom vijeku. Nikada ranije Srbi nisu tako masovno i tako strašno zatirani. Samo u prvoj polovini prošlog vijeka Srbi su vodili 4 rata. Tako smo ratom i ispratili ovaj vijek patnje i stradanja. Kao i ranije, rat nismo željeli. Kao i ranije, branili smo svoje. O zloj kobi minulog rata te aktuelnim pokušajima falsifikovanja istorijskih činjenica poslušajmo Stefana Lopatića i njegovu besjedu. U ratu se jedino nadate miru. Svaki put kada čujete pucanj, eksploziju ili vijest da je neko poginuo, nadate se da je to posljednji put da tako nešto čujete. U ratu i na smrt gledate drugačije. Nadate se da sva ta stradanja nisu uzaludna, da životima plaćamo cijenu nečeg vrijednijeg od samog života. A šta kada vam kraj rata donese sve ono protiv čega ste se borili?
kada granice za koje krvarite i koje svojim tijelima ocrtate prekroji tinta i potez olovke u nekoj dalekoj zemlji i ostanete bez svoga generacijama stvaranog, životima branjenog, rođenog ognjišta. Ovo nije nikakva crna slutnja, ovo je gola istina koju su na svojoj koži osjetili Srbi Sarajeva. Kažu da rata nema ako ga ne žele obje strane, ali ovoga puta rat je izbio jer je jedna strana branila život i goli opstanak. Nije se napunilo ni pola vijeka od prošlih masovnih stradanja. Još su se u sjećanjima zadržale mučne slike tabli na kojima je krvnička ruka ispisala zabranjen ulaz Jevrejima, Ciganima, Srbima i psima. Još su bile žive žrtve stravičnih stratišta, kada su se vrata novih mučilišta otvorila, sa starom, ali itekako živom i jakom želju za krvi i mukama. Jedno od takvih, zloglasni Silos, ugašen je više od 2 mjeseca po potpisivanju Dejtona, dok će to neki okarakterisati kao nemarni propust. Sarajevskim Srbima bio je to jasan pokazatelj budućeg života u Sarajevu. Srbi Sarajeva, pobjednici na ratištu, poraženi za pregovaračkim stolom. Primorani na stravičnu selidbu, u kojoj ni mrtvi nisu zadržali mjesta svog vječitog pokoja. Ostaviti sve što imaš i krenuti. Ne znaš kuda. Ideš među svoje, ali u tuđinu. Danas se u Sarajevu ćuti o strahotama koji su preživjeli njegovi nekadašnji stanovnici. Govori se samo o preko 1000 dana opsade Sarajeva. Srbi su valjda jedini narod za koji će se reći da je vlastite kuće držao pod opsadom. Za čovjeka koji po prvi put dođe u Sarajevo, jedini vidljivi tragovi nekadašnjeg postojanja Srba u tom gradu bit će pravoslavne crkve i ćirilična slova na domu sindikata. Tragičnu sudbinu Srba podnijela je i sama istorija. Tako je jedan od nekadašnjih simbola grada Sarajeva, Principov most, danas preimenovan u Latinsku ćupriju. A mladić, čijim su se stopama klanjali svi koji su slavili slobodu, danas je u tom istom gradu označen kao terorista, ni zbog čeg drugog, nego zbog naroda iz kojeg potiče. Izgleda da u ovoj našoj zemlji, vječitom poprištu sukoba i stradanja, ništa drugo nije trajno i sigurno. Nije sigurno da će kuća u kojoj si se kao Srbin rodio i sutra moći ostati srpska. Nije sigurno da ćeš se na zemlji koju si od oca Srbina naslijedio i sutra moći izjasniti kao Srbin. Nije sigurno da ti istoriju neće osporiti i da preko noći oslobodilac neće postati rušilac civilizacijskog poretka. Baš zato smo tu. Da svaka kuća u kojoj se srpsko ime sa ponosom izgovara zna da nije usamljena. Da se na svakom pedlju zemlje koju smo od predaka uz amanet slobode naslijedili, slobodno možemo izjasniti kao Srbi. Da sačuvamo uspomenu na one koji su stradali braneći srpsko ime i slobodu. Samo tako njihove žrtve neće biti uzaludne. Ako i pored toga postoji neko kome nije jasno zašto smo danas ovdje, odmah ćemo razjasniti. Odajemo počast svim domovima koji su silom prilika postali bojišta. Odajemo počast bojištima koja su životima odbranjena, a zatim postala ogledala svjetske nepravde. Odajemo počast onima koji su spoznali cijenu slobode, ali su je branili ne žalivši svoje živote i dijelove tijela. Odajemo počast svim onim raskopanim i praznim grobovima, iz kojih su kosti povađene, da ih ne bi skrnavili u zemlji kojoj je i srpsko ime oduzeto. Slavimo oličenje srpske slobode u Bosni i Hercegovini, Republiku Srpsku, i u njeno ime kažemo slava mrtvim i hvala živim pobjednicima. Hvala vam. Pri napuštanju vjekovnih ognjišta većina sarajevskih Srba iznijela je iz svojih domova prvo ikone, a onda i druge relikvije, među kojima su često bile i gusle javorove. Gusle su se za to, kao i uvijek, znale dobro odužiti. Oduvijek su stihovima plele srpsku povjesnicu, pa su tako od zaborava otrgle i događaje iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Gusle su ovekovječile i egzodus srpskog stanovništva iz grada pod Igmanom i Trebevićem.
Jedna od takvih guslarskih pjesama je Mrtvog sina ne ostavlja majka, autora Marka Despota, a čućemo je u izvođenju studenta doktorskih studija na katedri za srbistiku guslara Dušana Pejića. Upravo je Dušanova porodica uz ikonu i još nekolicinu predmeta u egzodusu sa rodne Nišićke visoravni iznijela gusle. Nestalo je sela, ali ne i običaja.
Kao što uz zvuke gusala čusmo, u ovoj Čarnojevićevskoj seobi mrtvi su se selili sa živima. U nepreglednim, mećavom zavijanim kolonama koje su se kretale preko Romanije, majke su iznosile kovčege svojih sinova, sestre, kosti svoje braće, a supruge svoje muževe koji su živote položili na prvoj liniji odbrane Republike Srpske, braneći srpsko Sarajevo. Samo jedan dio poginulih Srba prenesen je na vojničko groblje Mali Zejtinlik na Sokocu. Među nebrojanim kovčezima srpskih vitezova bio je i onaj sa zemnim ostacima Luke Marjanovića, srpskog borca Smrkovića. Kraj tog kovčega kretao se i njegov dvogodišnji sin Marko. Marko Marjanović danas je student 3. godine političkih nauka na Filozofskom fakultetu. Poslušajmo Marka i njegovu besedu Sarajevo, novi grad na temeljima starog. Pucali su na Nikolu kad je sina ženio. Kažu da četničkoj trobojci nije mjesto u Sarajevu. Kažu četničkoj, a vjerovatno misle na srpsku, samo za njih je četnik mnogo pogrdniji od Srbina. Rekoše to isti oni koji odrastoše u ulici Miloša Obilića. Oni koji prva slova napisaše u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Oni koji za mjesto sastanka biraše Gavrilov most. Oni koji djevojku prvi put stidno poljubiše u parku cara Dušana. Rekoše jednim pucnjem da Miloš, Gavrilo, Vuk i Dušan nisu i ne mogu biti Sarajlije. Miloš je ostao u svojoj kući. Tu je u prvoj Sarajevskoj mehanizovanoj brigadi. Brani svoja vraca. Vuk je u drugoj Sarajevskoj. Kažu da je sačuvao sve knjige iz Franjevačke teologije u Neđarićima kada su je naši zauzeli u akciji. Gavrilo je u Novosarajevskom odredu. Čuva jevrejsko groblje. Čuva istoriju onih koji se te istorije odrekoše. A Dušan je u 3. Sarajevskoj pješadijskoj brigadi, na špicastoj stijeni. Kuća mu je tu blizu, odmah na ulazu Mrkovića. Ako se Sarajevo odreklo njih, oni njega neće i ne želi. Jer kako čovjek da se odrekne samog sebe? Ujak mi je završio pravni fakultet u Sarajevu. I svaki put kada bi pričao o tome vremenu, rekao bi sa velikom dozom ponosa i sjeti. Dole na obali Vojvode Stepe, odmah ispod Narodnog pozorišta. Kada je došlo vrijeme da je obala postala toliko uska da na njoj nije bilo mjesta za velikog vojvodu, nekako je bilo prirodno da i pravni fakultet i Narodno pozorište krenu za svojim vojvodom. Pravni fakultet se zadržao na Iliđi, ali ne dugo. Činilac biblijskog egzodusa srpskog naroda iz grada na Miljacki nije bio samo taj narod, već i sve ono što je on sticao, gradio i stvarao. Za velikim vojvodom pošao je i pravni fakultet, i filozofski fakultet, i Narodno pozorište, i srednje škole, i biblioteke. Narodno pozorište ni danas ne može bez velikog vojvode. Samo je Stepu zamijenilo putnikom. I danas se Narodno pozorište u Novom Sarajevu nalazi uz bulevar koji nosi ime po velikom vojvodi Radomiru Putniku. I kao što se nekada bulevarom vojvodi Radomira Putnika u Sarajevu dolazilo do Marin dvora, do izvršnog vijeća, tako danas bulevar vojvodi Radomira Putnika u Novom Sarajevu vodi do Bijelog polja, do nove zgrade vlade. A vojvoda Stepa, pobjedonosac, slavni vojskovođa koji je ujahao u Sarajevo i donio slobodu, ne može bez obale. Samo je Miljacku zamijenio željeznicom. Vjerovatno ću jednog dana i ja svom sinu ili sestriću pričati o svom djetinjstvu, o ulicama i trgovima, o školama, o Narodnom pozorištu, o fakultetu. Samo njemu tada neće biti sve jasno.
vjerovatno ne bi bilo ni meni da mi neko ispriča da ono što je nastalo početkom ovog vijeka nismo napravili onda kada smo ga mi napravili, nego je postojalo i ranije. Možda će moje dijete ići u osnovnu školu Sveti Sava. Tu je u centru grada, odmah ispod parka Sunce. I kako onda ono da shvati da je u tu istu osnovnu školu, koja je napravljena početkom ovoga vijeka, išao isti onaj Miloš sa Vraca, koji je sada u penziji. Pa da, to je ona ista osnovna škola sa Vraca. Samo je tamo nosila drugo ime, Radojka Lakić, valjda zbog bratstva i jedinstva. Onda kada smo izašli, kada smo krenuli iz svoje kuće u slobodu, nismo mogli ostaviti ono što nas je činilo nama, ono što smo vijekovima gradili. Jer na kojim temeljima da gradimo novi grad, novu metropolu, novu prijestolnicu, novo Sarajevo? I da, baš tako će i da se zove, novo srpsko Sarajevo. Nije ono nikakva lukavica, već naš grad, naše novo Sarajevo. A podigli smo ga na temeljima onoga što smo već izgradili. Tu, u centru grada, u bulevaru Stefana Nemanje, nalaze se srednje škole iz Novog Sarajeva. Nalazi se 4. gimnazija sa Ilidži. Nalazi se biblioteka Marko Marković sa Grbavice i biblioteka Radničkog univerziteta sa Ilidži. Mi još uvijek nemamo park Cara Dušana sa muzičkim paviljonom, ali zato imamo Gavrilov park i Gavrila u njemu. A od onog momenta kada smo mi podigli Gavrila, on je postao slobodniji i u starom Sarajevu. Kažu da mu vraćaju stope na staro mjesto. Ne može Gavrilo bez svoga Sarajeva, a ne može ni ono bez njega. Nekako nije prirodno. Svaki grad ima svoje granice, gdje posle njih počinje neko drugo mjesto ili neki drugi grad. Sarajevo počinje na Bembaši i vijekovima se širilo. Prvo je bilo samo na Čaršiji, Latinluku i Varoši, a onda su ga proširili do Marindvora. Kasnije se godinama gradilo, približavalo Ilidži i na kraju spojilo sa njom. Mada stare Sarajlije kažu da je Sarajevo od Čaršije do Marindvora. Dalje nema ništa i dalje im ne treba ništa. Granice našeg novog grada, novog srpskog Sarajeva, podignutog iz prkosa i ponosa, nešto su drugačije. Mi graničnike i mednike novoga grada nismo postavili među zgradama, nego na Romaniji i Vracama. Naš grad ima 3 mednike. Prvi se nalazi na Vracama, tu gdje su sahranjeni borci Novog Sarajeva, tu gdje su sahranjena naša ruska braća koja položiše život za slobodu srpskog Sarajeva. Drugi mednik je u Knežini, malom romanijskom selu gdje počivaju borci sa Olova. Treći mednik, glavni, koji nas je odredio da ostanemo ovdje, da izgradimo novi grad, a na temeljima starog, nalazi se na Sokocu i zove se Mali Zejtinlik. Na Mali Zejtinlik je ugrađeno sve ono što je nekada bilo naše i svi naši temelji. Ilijaš, Semizovac, Nišići, Krivajevići, Vogošća, Blagovac, Rajlovac, Briješće, Zabrđe, Ilidža, Blažuj, Hadžići, Tarčin, Podlugovi, Mrkovići, Nahorevo. Tu leže oni koji su zaista, a po riječima velikog Šantića, bili uzori svijetli što je branic naše. I zato ostajte ovdje. Sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Hvala. Sudbinu sarajevskih naselja koja su tokom rata odranjena, a po potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma pripadne Federaciji Bosne i Hercegovine, dijeli još mnogo sela na području Konjičke opštine, kao što su Glavatičevo, Kula, Čičevo i Borci. U istom periodu, kada i sarajevski Srbi bili su prinuđeni da napuste svoja vjekovna ognjišta i krenu u neizvjesnost put Nevesinja, Višegrada, Trebinja i Bijeljine. Pjesnik Ognjen Kandić, student doktorskih studija filozofije, još nosi živa sjećanja na te tragične dane.
ta sjećanja uobličuje u autorsku pjesmu Opomena. Stradalni rode svetih otaca, opet ka tebi upiru prst, alava, zvjerka smrti, palaca na tvoju zemlju, ime i krst. Opet bi svojim naše da zovu Amidža mrtvih ostvare san, rušeći dimnjak na srpskom krovu i svoj će temelj iskopat van. Skupa je krvlju crtana karta, da bi sad Drine mijenjali tok. Strašan je prizor onoga marta s kojim se svrši vojnički rok. Biblijska scena, razmjere epske, kad čitav narod uskladi hod pa srodne grude, vjekovno serbske, krenu u maglu, ko uklet vod. Ponese samo surovu sjetu, kamenu suzu i obraz čist, kad đavo slika sudbinu kletu, dušman mu krvav. Dodaje kist, njime bi svoje pisali ode, dok nam iz zadnju iscijede kap, trn smo u oku koji ih bode, i kad sav život zbismo na fak, sele se skupa mrtvi i živi. Sve ih je ista sustigla kov. Zar da na ovoj sumornoj njivi drugi put sinu kopaju grob? S Bogom mi ostaj voljena grudo, po tuđe sunce odoh ti sad, dušu sam svoju za tebe udo. Od kosti nosi u drugi grad. Posljedice seobe sarajevskih Srba su mnogobrojne. Najvažnija posljedica svakako je i naša Republika Srpska. Egzodusom je izvršena velika demografska promjena koja je rezultirala homogenizacijom srpskog stanovništva na prostoru Podrinja, od Foče do Bijeljine i Brčkog. Urbani i kulturni duh Srbi su iz Sarajeva prenijeli u nove sredine koje su naselili. Shodno tome, današnji univerzitet u istočnom Sarajevu, koji je i sam nastao iseljavanjem srpske inteligencije iz Sarajeva, ima apsolutno pravo da baštini tradiciju nekadašnjeg Sarajevskog univerziteta. Stranci u današnjem Sarajevu nisu ni svjesni, niti im se o tome govori, da je većina onoga čime su oduševljeni zapravo srpskih korijena. Opravdano možemo postaviti pitanje: šta bi danas Sarajevu ostalo da su Srbi uspjeli iznijeti svaki trag svog postojanja? Odgovor na to pitanje nudi pjesma Sarajevo se seli Radovana Markova Karadžića, a nju ćemo čuti u interpretaciji Mire Mišić, studenta 4. godine na katedri za sinologiju Filozofskog fakulteta Pale. Kad bi se to čudo desilo, da se Srbi ne bi selili, kako bi se drugi udomili, ako bi Srbi bili u svojim domovima? Na čemu bi se oni množili, ako ne na srpskim potkutnicama? Kako bi se to drugi okućili, ako prije toga
Srbe ne raskuće? Kako bi se otimači ogrijali, ako ne na vatrama što su Srbi naložili? Kako bi drugi bogomolje zidali, da nije tesanika iz srpskih crkava? Kako bi nam sva smišljena zla saopštili, ako ne na našem jeziku? Ono što bi tuđim izmolili, našim bi presudili i izvršili. A da bi ga ukrali i svojim ga nazvali, prethodno bi ga nagradili. U ranijim seobama nosili smo mošti svetitelja, nosili smo mošti kraljeva, da prvu selidbenu noć s njima zanoćimo, kad nam pjevac prvo jutro u tuđini zapjeva. Ova će selidba biti mimo druge. Živi će seliti mrtve, mrtvi će seliti žive. Srbi sa oba svijeta su u ovoj selidbi ujedinjeni. U srpske još tople postelje leći će neko drugi, ali srpska zemlja bez Srba izmetaće im kosti. Ali tamo gdje i ne bude više Srba, trovaće ih ovi naši tragovi. Od straha, ubijajući nas u sebi. Neće nikada biti sigurni, ubijaju li nas ili sebe. O svemu rečenom svjedoče i fotografije Rada Vasića koje ste imali priliku da vidite i time upotpunite svoj vizualni doživljaj svih ovih dešavanja. Neka je vječna slava preminulima, a živi nek s ponosom pričaju kroz kakvu su Golgotu prošli da bi sačuvali identitet i slobodu i da bi živjeli sa svojim narodom u Republici Srpskoj, koji je jedina garancija opstanka Srba sa lijeve strane Drine. Oj, Drino, vodo, žuborati tvoga, nemoj biti međa roda moga. Da li ste znali za podatak da kada bi održali minut ćutanja za svakog Srbina koji je ubijen u muslimanskom dijelu Sarajeva od 1992. do 1995. godine ćutali bi u kontinuitetu više od 137 sati, to jest više od 5,5 dana. Neka im je vječna slava i hvala im. Također bih vas zamolila da ostanete i pogledate dokumentarni film iz Republike Srpske Krstić, autora Dragana Elčića. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradu Zvorniku, Filozofskom fakultetu Pale, Domu omladine Zvornik, brendu Republikanci, kao i portalu Zvornik danas.
a naročito svima vama, dragi gosti, koji ste svojim prisustvom uveličali večerašnju akademiju. Nek živi sjećanje.